Imei jongi ikong ibaai ke jingkersan ke bapura na ke benta jongi. Imei tak. Ngakwa ban next seri blossom nyimben kam show ban outsource nabar. Ngidang ki produk selajang. Lara piong karwai biang. Bapiong kasat ro biang. Bapiong ka tem ro biang. Bapiong banlang model ke Mumbai ro biang. Yang seorang yang usia minister, dia ka sorkar, bandek cherry blossom, dan tamsyo konak nabak. Nah kata-kata, Traisiton, ban praktis bah, kubisiboni sama Zoya Jerwa, ibadah instruktor, congratulations, ini sakti nak tajungi. Ka sorkar kalau di ban pai kemak, jaga wei ke bentak. Kata kalong bandon ki platform na kapenta ki kun tamla hakashat ke basni piaban nga menong kome sorkar nai penlut kai shano create ki platform hang ni bakari khasi jongi handai kari khasi jong ka tourism hub hakabang ibang net bara kabang itwa Indon kamsyo panay sa Mumbai, Indon kamsyo panay sa Chennai, ke Singapura, hasilong labiang. Kadang, kai kajing job jong Islam Nasib Jerwa, kami bab kersiu tia ya pi, kersiu tia ya kami sarkar. Kubisibon ya ki all the mega dancer association, ki patrai sitam ngatip, bau Islam Nasib Jerwa, upai sekena ketong jing lado. Dah kajing kersian ki barit kabut jong pi ka donation jong ki parlak ka penlongi sama Steve Jerwa mentang sorong iko apan apil ka sorkar naisim sting bayo oleh arain ka burom mentang ka de sama Steve Jerwa ngakwa ban keli ka sorkar me keli ka aikat no ka kadau masuknat pan yang ni bagi babon balang kepada ni kepada bentaban kersian news Steve. Nah kana ka district council ni penko pura mendakas ni ada mandai kata ngan saong ni Rusia. Bau undon ka kenjabas. La kumno. Nalor ka ai ke baila le ngenang le kat kabur ke cingla ibarat jongi. Nganam kran sipun nomor berok wa ying shan Steve. Karena kok kami ba, tempat time milkom.